Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hinyo Trap Integrated Territorial Organization West Gentia Hills haka pratrik unailar arajar arpulai hapo gajingelam jong President Samla Wanbiang Pulang kalalit ban ujor sa Office of Deputy Commissioner ke West Gentia Hills ban Kang ya ke yau masih kebadan hamu kendur kaseng hadin bawa jingtip kalalap bagi tiki masih bat kimut kidai ki balawan ra na sabar jong ke jela klem ke jing penti kenal kidai ki balada ban aitika ni em nalor kata kaseng kala ya thoru bagi nong di kilale menle ban penbiang ki kot kisla henry kat kum ke jing lam katai ke yo badi ki masih bat kimut kalong ke babean namar amdon doktor ban pensisha lagi masih kidai ki basat bakhlan ni em kum ta halor kane ne kali kaseng kala ai ke jing ujor ki bor pulit badru syakatanat veterinary nangta syakatanat land custom Seki Sipai BSF, Badru Shou Chairman, ke Animal Welfare Board of India, New Delhi, halor ke jingpen ken jong utrai ke tega yo ya ka ain, sao puhundreu, hadu stan puhundreu jong ke Animal Transport Rules, kat kendai spa hanyo pupra. Shisho na kaliang kaseng kala ong ba nagapor sa kapor kipat ba, ki ju ujor, ba man la kapor, ke jingbret pathar ki masibat ki mot ki balayap, ka jorbha, hagani ka thaj, but ki nongri jingri ki badan marjan but kata ka yo kim sngosh nganshu namar ka jingdon jong ka yo kabalapan arta tin ru ki babun balang namar amla ban tip bagi te ki masi but ki mot ki badan hagate ka yo ki long ki bakumno namar ki de ki bawan nabar jong ka jilla but dai halor gani ka seng kala dawa ban khangsisndon ya kata ka yo HITO pressure group jong ka West Gentia district menin kesni ngila lagi kendo pat ngila airu ya ka jingthok chau DC jong ka West Gentia district alor ke jingmi kensan jong ka wei ke yo masih ha mukundor te yakini masih lapan poin na barjala da ka basule mele man penbiang ya di kot Islam Henry kat kum kejinglap jongi keseng bakani ke yo masih bat mut kilong ki babayan nama omdon ki doktor ki bab pensisha bagini ki masih bat mut ki bawan nabar jela ki balio tika le pat ye kita ki masih omla ban dikenal ki penyai sini bat kat kum kejingtip jong keseng yakin ini mut bat masih nasional Bangladesh klaim ki kot Islam bau tei try jong kate ke yo la pun khem ya karun sao nyo adu san ro jong ka animal transport rule khat kendai ne bo phra pat kate ke jing jol so bising lo ha ru ye gopi sha katanat veterinary baca land custom, ca border security force, bat ca Chairman ka Animal Welfare Board of India, New Delhi. Banle ya ka badan kam kat kun kendon jong ka ai na ka banta jong te ke yo masi. Tegaweu kalong ba snowla Haga jinglap jongi ba ya kate ke yo nilalap hi de hikmat na jong ba ladadon mano ki nongkit muy bat masih ki haprung bay na kate ke jaka balabu hamau kundur ngintip na ke daw ba ya ginongkit lane ginong kai masih bakin haprung ha to ga jaka kaba pelong ya kecing ni ti ya ke yo masih dengan ni yang jongi ni labu ya ka jingmaham ban bang sisindon ya kete ke yo namar kete ke yo kede ke yo ba lalong be an kat kum ke jinglap ke jong ni kum ke sen lada ka an kam sim hia ngimban se ngilhap balle ya ka badan ka ni layo iru ba hagini
ki kemudian tio ki baladak syakani kathan ke jongi support jentia kadon ke wei ke khlam ke bawan ban benyo ya ke jimpang haji musi te hagan to ko por kila don sibun kinong ujor syangi kum kinong trek mon syawa halor kete ke jingwan jong kete ke jimpang haji urat ke jongi tengi kum kesen ni lapan kan jai yo la se de ke jingwan jong kete ki masi ki barbar jela kawan kene ke kham syakane ke thani jongi te ni kum kesen jaga jimpar khat na ke banta syakane ke than jongi balai na kita ke jimpang nama bun ki breu syakane ke than jongi ki baim hagari jingri tene kata gadau ni kepat lene ni maham ba yang kene ke kerdok rung jong masi bakin beng jika cisintan pada kewe ru kalian yoi ba yakini masi anda bila mana syakane jika begitu kibe lene kisara shulum shoba yo lese kan punpur yang ya kene jimpang syakane ke thani jongi